Kajangi kun jung grup F hapdeng ke Portugal bat kari Armenia. Hapo Estadio do Drago. Hapo kanong ba Porto jung kari Portugal menta kesengi kabade kan riu taring. Kari Portugal kabadon hakamit yakin poin wa klido kata di sepuh poin. Haswa ban sedang kajing lekai. Mentamit klapen skam milade Bandrung sya kajangi kun ya ke FIFA World Cup arjar apan riu lasem senem. Kata klaim Ronaldo. Ustar player jong kari Portugal. Hadu kendai gol kruwet ke Portugal ya kari Armenia. Benes Camildero syaka World Cup lane syaka FIFA World Cup arjar pun Rio. Mentegamit ke Portugal karung sendon syaka World Cup namenta ke World Cup kemenang lasem senem. Hau benai Julai arjar pun Rio. Hapo kari Kanada USA bat kari Mexico. Kilai teligiri kemen pedang World Cup lasem senem. Kata ke Mexico Kanada bat kari USA. Kerwet hatring Ubi Fernandes bat Uje Neves. Hagabau Fernandes ulatep ya gol ke meningkong jenggu haswa ban kun ke kelas step. Hagamenit ke basau pusan poin lai. Ban kawai pat ke gol ulatep hagamenit ke basan pau. Bat ke gol ke balai hagamenit ke banyu puar. Artli gol ulatep lingbak penalti. Nang tau Uje Neves ulatep hagamenit ke balai pau basau puai bat hagamenit ke para puai. Kumta berarngun hadu ndriu gol. Nang ta lightly gol palatem do ar Vega hagamenit ke banyo G Ramos hagamenit ke baru pra badu F Conseco hagamenit ke ba kendai po plus R te baro gi gol jeng Portugal gilong do kendai gol ke Armenia tang si gol plotep do East Pertian hagamenit ke bakat pra bat klem Ronaldo ke Portugal kala pelim keput hadu rane ya kari Armenia namar bo Ronaldo uklamyo lekai metamit kadau kolong ba ulayo ya straight red kan hakajing lekai persya ya ke Republic of Ireland kabalarem sendon da argol lajiro baling ba kajing job ya kari Armenia metamin kari Portugal kelakiu sa kalai poin bat kelawan top team kumta kelarung sendon sa ke FIFA World Cup arjar arpun Rio hawa pai ka wei pat kajing lekai kabade ya grup F kata ke Hungary bat kari Ireland kari Ireland kala pelim no ya kari Hungary dalai gol la argol. Hakajing lekai kabya kun ba prenggini artiligiri kata banyo ya kini ban lekai playoff. Namar kari kawan keran kabar kanyo lekai playoff. Kari Hungary kabla tam lupa ya ka Ireland da si poin kata haswa ban sedang kajing lekai kari Hungary kala yo prapoin ke Ireland kala yo nyo poin. Henry metamit kerwit ke Ireland dalai gol kala perem no ya kari Hungary. Hagabak Hungary kayo tang argol ke Ireland klarung lade banyo lekai lingba ke playoff banyakun sajtin kumno banyurung syaga World Cup lane FIFA World Cup arjar pun Rio ya gol jung Ireland latep du ti peron hagamenin kabak khasan prapo ban khandai po plus Rio nang tak yagi gol jung Hungary latep du bi warga baru di lukak hagamenit kabalai bat kabalai punyo lingba ka hatrik jong paran ke Ireland lada ka babok kanyorung lane kanyo banekun siaka FIFA World Cup arhajar arpun Rio hagabak Ireland klatam da arpon ya kari Hungary